Ima tududohnon nami titina tinopa golang-golang pengarahuna susah dia si panganon siang bapa edam nang hami keluarga hula-hulam ba si titi si gopa golang-golang parahuna ususah dia no itu hatta namang guhi pak sepasura martua mangam mahita saluna nonda agali majalah horos jalang. Iya, horas, oke. Jadi oke memang guru bahasa kami matuhamu. Ulilas marhamu nate tulang. Sahak madekesiu, insya hami kamu tulang. Gabi majalah horas. Jadi dipanggil kami tu berhubung salihuna asal tapahoma